Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar. Жалпы катталуучулар, biz азыр Заканын атын тарта баштагандар. Заканын 2 аты эфирге чыга турган болду. Ондар бул чыгарылышта силерге жакшы аттардын баасын жеңил кылып коем деп атат тугандар. Элдин чөнтөгүн ойлоп баасын жакшы коем деп атат. Ушул алдыңызда турган күрөң ат тугандар. Биринчи номерге коюлду дагы. Закан маалыматын бере берсин. Зaka, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандай жакшы укам, ден соолуң жакшыбы? Учурашып коелу, адаттагыдай эле. Кандай жакшыбы? Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр. Бүгүн баасы жөнүндө жакшы аттар чыгат экен Зaka. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Мына жерде казам деп атасың. Көптөн бери казып эле экен, казып коеюн дедим да. Жаз келип калды. Жаз келип калды. О, талага чыга десек ылай экен да. Мен айла жок да. Ооба. Курбак жерге саттык. Эми айт укам, бул ат каяктан келген ат, кандай ат, каякта чабылып жүргөн ат? Ат өзүздө чабып жүргөн ат. Ошол жерде чабылган. Ошол жерде. Убакка келип чабып көрүп алышсың акты. Любой жерге чыкса, журт апарам, чабып көрүп алышсың акты. Бул баягы 5-5ке чабыла турган аттардай неме экен, а? Ооба ака. Формасы. Бирок ака, ат любой жер жыйынга жарайт. Жыйындын атыбы? Жыйындын. Топ жыйындын. Топ жыйындын. Кайнаган жерде. Көгөн жерде. Бул ака, бул ат өзү өтө эле кымбат алган. Biz arzanlırak çıkarabız aka. At özünde yok kaldı, anda yok kaldı da pısalar arzanlırak kaldı gem. Nesi kanda olup kaldı? Sığırak çap koygan bu bizbeyinle. At hiç kerip ketті aka. Страшный. Жоğun böyle özü? Жоğun atlı aka. Oy. Aka mına тазасын айтып koydu aka, 400 mingге algan atlı. Başında? Başında. Emi ayt, kандай bunu olursa kандай uakt keteti mi? Emi mına jaz gelip kaldı ba? Onu da olat aka. Cemden böküt at. Cemden. Yok, cev içine joop aka. Cev içine joop. Cev içine joop. Bırak. Joğun olsam öte başka çat boğu da ya. Bu? Moroko suretten, bultukla suretten bir yüzdök suretler var aka. Hatta görüp ne olsan tam oyaklarsın. Kanda eken lan. Başka çatlı aka. Bayağında jakşı çağıldı mı bu yıl? Bu yıl mı? Aka bu yıl niyakta tuttu aka. Tuttu va? Ferrari dep aytsa tam ita aka niyakta tuttu. Ferrari ya, kaymanat. Kaymanat Ferrari. Canı var. Ferrari bu Kırgızlıkıdan mı Zaka? Kızlı karabay aka. Azza. Kuda kalasa aka bargom mu attı? Gimasam ömür boyu at ölgüç olmuyor rahmatına ayt aka. Ben joop aka. At jakşı. At öte sonlu. Bana bir nimesini gösterçi Zaka. Zerdasını görelim zerda. Gözümün jakşı tutayım aka. Bunday. Şamal mı? Koğan hem şaka. Söpi. Başka şey çıkmaydı aka. Başka şey koyuyor. Ne var? Atırılışları jakşı. Ne var? Boyu kaç eken boyu? Boyu aka. 1.60. 1.60 boyu var. Yaşıça? Yaşı 3 ası. 3 ası. Buna dostlar, tuyağın tevelengen yerleri. Bunlar aka putar. Sol halkalanıp kalgan aka. Totuş. Halkalangan yerinden bir görgözeyim şeyler be. Tüla tevelenip dur ha. Ne aka. Esli şu at yere olmasa aka aytsın. Pulundan kaytarıp verem aka. Vaz bırak. At da mal boyam. Erkekçe. Söz. Buna dostlar, attın значит, görüp жүрген at eкен de Ferrari. Görüp жүрген at. Ubakta alganda çi 1.65 kilometre aka. Oңго солго буруп чыккан. Поворотторун кылчы. Чукап бурулат aka, чукап. Үйүргө койгонбу? Үйүргө жок aka. Үйүргө койгон эмес бу? Чабылуу эле келет aka. Мына достор, буну да азыр өтө жөндү коебуз. Чапсак кандай Зaka? Uzattık mı? Uzat. Bunu. Oo, yakın bir porterin canından aydaç. Çaptırayla. Bana çıkacak tastroy. Ya hadi. Bu Zaka, бұл жерде сәл тарырақты ойлап атат окшойсуң да Зaka. Aka,
Kanka taş var mı? He. Kıyla korkup kalat gelsin. Korkup kalab kelsin. Biroq manda nima qilsang, daha gel, daşa ketgidey. Aka. At yaraştıran dese geleversin aka. Aha. Başam yaraştırıp koyarım. Gülüktüğüne cevap veresin. Kuyuktuyuna job aka. Ulağına cevap veresin. Kulağına job. Büyürü joq ekan ha. Büyürü joq. Ferrari mına turuştu qaranızlar. Öte жақшат aka. Hı. Bunun bası qancha bo'ldi? Bas aka 2,5 ming. 2,5 ming. Biroq aka kami yo'q. Kami yo'q. 2,5 mingga chiqqandan so'rasa beraman aka. Biroq achalar bo'lsa 2,5 mingga ham beraman, matga ham beraman. G'iribina kichkina komment qo'y. Mirim bo'ladi aka. Bo'ldi. Bo'lsa bu birinchi at bo'ldi. Bastırchi, o'zing bosganda. Aka, rezervasyon savqilib sonimiz aka. Tinch. O'pkalavermaydi aka. Aha. Biroq aka, ular qaraganda o'zini jamon boshqacha ko'rsatdi. Ko'kraklari jishilgan at. Joni yuraginglar aytgan. Jalını var degan yuragingda. Yuragingda toza jalin bor aka. Toza jalını var bu. Oy, At ört qisqasi. o'rt aka. Ha bo'ldi, zaqa 2,5 ming dollar ekan. Birinchi nomer. Yem olsa ham aka. Xudo xolasa atdan. Kuybo'ydi, ha? Kuybo'ydi aka. Bo'ldi ekan. Mana do'stlar, ikkinchi nomerdagi at, ushul at komandir degan at ekan tuğanlar. Zaqa o'zi hayvanat qo'yg'om deydi, komandir deb. Endi ma'lumotni so'rab boshlayin. Zaqa bu atın bo'yicha ma'lumot berukam. Aka, bu at komandir degan at aka. Komandir. Ha, Yaxshi at o'tdi sonini. uloqning komandiri bu? Ova. Aha. Yaxshi bir akalarning at aka. Ha. Toza qarabayir. Aha. Xudo xolasa aka, mana bu yerga uloqlar butilib qo'yqa. Ova. Buyoqqa chaqirsin aka. Chaqirib chavib qo'yib olsa bo'ladi aka bu. Chavib ko'rib olsa bo'ladi. Atlar aka, ko'tingchi. Buni o'ta yaxshi atdi. Bor aka. Bu shu Aylıtqı buldağı. Bu shu O'zgon rayoni. O'zgon rayonuniki. At yaxshi at janavar. Aha. Qarang. Ama buna arqa so'rusi nima bo'lgan? Ne bo'lgan? Orqa so'rusi bu. Shiram bor ekan. Shiram bor aka. Shiram bor ekan. Alo, qo'limda aka meni. Oldirib olgan ekan. Ha, qo'limda bu. Qo'limdachi? Şol yerda bir tartib qo'yayın. Mana, jon boshda. Bo'ldi. Yemi atni nimasi? Yashi qancha? Yashi 3 yil. 3 yil. Bo'ldilar qirg'izliqidan bu? Toza qarabayir aka. Tozasidan ha? Yem aka, mana orqaga atalam deb hozir men olsam aka, mana toza nuqra qarabayir. Aha. İşteydi. Bular yaxshi ishtaydi aka. Qaytpay ishtaydi, xudo xohlasa. Qaytpay ishtaydi aka. Yana qovoq qoshlari bundan muchasiz aka. Qo'lman yasaganmaydi. Aha. O'ta sonni. Qovoqdiki, at. Boyunun büyüklüğü 1.60 aka. 1.60. Bu suvi tug'anda kelgan bo'yicha kelgan emasmi? Aka, suv bir juma turib qoldi aka. Ha, bir juma turib qoldi. Rossiyaga ketdi egasicha. Qatla tashlab qo'yib ketgan ekanlar. Bog'i yurib turibdi. Bir jumada. Chaltirdi, qish bilan chaldi aka. Tarbiyasi yaxshi ha? Tarbiyasi o'ta sonni aka. Ha, nima qilchi? O'ngga so'lga burchi? O'zi biladi. Ha, bu yoqqa. Ha, жылы olğanların qarаңызlar. Atın burosu en sonun. Taza tuyaq ha? Taptaza aka. Taptaza Senin tuyaq. soluğuna hiç beslenme aka. Buna. Memesine cevap aka. Garantiyani beresiz. Garantiyani veremem. Ama cumhuriyet ekan da. Cumhur. Arkamın attı da aka. Torpoqlar ham dadil bo'lsa kerak. Torpoqlar qaçalı sürgün aka. Bunu qanday chovoz uzatib chopmayapsizmi? Çağırıyoruz aka bu. Chavirasizmi? Aynı mem olur. Qo'yverchi. Ana komandir. Ha, o'tkir. Yaxşı. Bu at azmaz to'q emasmi aka? Astım aka. Ha, Asmayın. astınmı? Öz kursak tuat aka. Jo'n jol tuat da göçmer. Qo'shma degan. Göçmer. Taza tuyaq ha? Tuyaklar aka taptaza. Jo'sh bu, jo'shdi, Jo'shdi. chaqaga, boyag'ida. Bütmesiga jo'sh aka. Bola chaqaga, qarog'i.
Ayağımda karatın kıldı. Gelgen azıl olup dur onda saka. Ova hazır oldu. Bunun bası kança? Bunun basak 3,5 bu. 3,5 mi? Ova. Yok aka özüm eline gelir 3,5. Aha. Osas. Gel. Demesi var burada kalasa. Son ata. Son. Bunda. Narı bastırça akacağın görüş. Nah, $3,500. Haymanatı komandir. Sakan ikinci atı şu. Bağlaganlar bağlaşыңыздар. Номерді экранға жазып қойдық. Сұрасаңыздар болады. Тепчі деген жаман адаттары жоқ. Yok aka. Merhaba. Bir üstün görüyoruz koysun mu? Ulan ustaş. Aka. Öte kalın ata. Kalın bu. Kalın çay. Bunun dili ırımına kemin kıltıresinde ha? Kuda kalsa kim buldu? Burada kalasa. Oldu zakanda. Pazarın versin Hükam. Rahmat aka. Bastırıp koy. Ya.